үндү хагайын олоктокторун келен яңа жылынын үһәбү таңга айылга кетебилен инспекцияны атыттан итистиң агырда аны 2019 жыл үһәбү улуугар таңга анырар келен 2020 жыл баргытыр сетилак болду. 2019 жылга экологическая акция природа имни үһәбү улууга сетилактык түмүттөнне солнышко детсад бастыгы месте болот тилтелерге барган осколата 2 месте. Оны тоголан барган хелеге көтөк күттүтүн иһине тистиң арда. Үһәбү улуугар охраняемая территория 3 бар, 2 местный, 1 республиканский ресурсный резерват Тобуя, оны местный Солокут, оны Сордоңно. Айылгага карыстабылакты сыгымны кайын, оны Сахамин Милановичка, оны Яков Семеновичка, оны инспекторская составка, үлели хеджар инспектор олаттарга бараларгар келен яраңа жылынан итистиң агырда бары тәңге болун дуру яна.